3 decenije od okončanja građanskog rata u BiH, pravosuđe u Milanu zaprimilo je prijavu tamošnjeg navodnog istraživača Ecija Gavacenija o takozvanom snajperskom safariju u ratnom Sarajevu. Povod istraživaču Gavaceniju bio je film Sarajevo safari bez dokumentovane faktografije, a ipak nazvan dokumentarni, slovenačkog režisera Mirana Zupanića iz 2022. Filmom autor konstruiše kako su bogati stranci preko Beograda stizali na položaje Vojske Republike Srpske, snajperskim hicima ubijali građane Sarajeva i zato enormno plaćali. Tada bez mnogo odjeka, 3 godine kasnije drugačije koncipirano, ponovo je vaskrsao. Šta je u pozadini priče? Bili su prečesti ratni gosti u Ajdovom rasadniku poniklih dizajnera zbilje i muslimanskih vojskovođa poput presuđenog zločinca mudžahedinskog generala Rasima Delića. Sa ljiljanima na rukavu snimili na stotine sati video zapisa o stradanju samo i isključivo muslimana Bošnjaka. Montirali mnoštvo plaćanih propagandnih filmova usmjerenih protiv Srba i niti jedno svjedočenje o postojanju navodnog ljudskog safarija na Sarajlije. 27 godina kasnije slovenački režiser Miran Zupanić i scenarista Franci Zajc sa rukava su uklonili ljiljane i odlučili da prebogatom ratnom propagandnom opusu dodaju i mirnodopski. Moram reći zato što je čovjek mrtav, to je finansirao Hasan Čingić. On je platio preko Al Jazeere. Ogranak katarske televizije u Sarajevu u međuvremenu je ugašen. Uradak je ostao, u njemu 2 centralne figure predstavljene kao svjedoci. Edin Subašić, ratni muslimanski vojni obavještajac koji se naprasno prisjetio bezimenog zarobljenog dobrovoljca iz Srbije, na osnovu čijeg je iskaza sa zakašnjenjem od 3 decenije shvatio da je takva monstruoznost bila prisutna. I bezimeni Slovenac, zaljubljenik u poker u ulozi američkog špijuna kojeg su srpski vojnici navodno vodali po dobro poznatim srpskim snajperskim položajima. Ako su već bili dobro poznati, kako je moguće da nisu neutralisani, ili kakvi su to navodno vojnici koji su navodne snajperske položaje rado pokazivali strancu Amerikancu koji im je pristigao sa neprijateljske strane. Na te nelogičnosti u uratku nije odgovoreno. Napravili ste nazovi dokumentarni film na osnovu svjedočenja anonimne osobe i na osnovu svjedočenja čovjeka koji nema nikakve dokaze za to što govori, osim što govori imenom i prezimenom i sve svodi na neku matricu, pričao mi je neko. Dakle, nikakav dokaz. Bez dokaza, ali konstruišu statisti kako su bogati stranci u lov sa srpskih vojnih položaja na Sarajlije do Beograda pristizali avionima, pa dalje do Pala helikopterima. Zaboravili su međutim samo istinu da je krajem maja 1992. godine Savjet bezbednosti UN-a rezolucijom 757, koja je bila na snazi do kraja rata, u potpunosti prekinuo avio saobraćaj Beogradu. Nedugo kasnije i NATO alijansa pojačala je vazdušne represivne mjere iznad BiH. Svi vojni letovi, uključujući i helikoptere Vojske Jugoslavije, bili su zabranjeni, a na humanitarnim putnici striktno kontrolisani. Kako su onda ubice pristizale bez poteškoća uprkos NATO-ovim osmatračkim jedinicama, ostaje bez odgovora. Ispade i da su brojni Srbima izrazito nenaklonjeni haški istražioci bili nesposobni. Godinama su krstarili Bosnom, ali eto nisu otkrili ono što su slovenački konstruktori i njihovi glumeći pomagači. Haški tribunal ni u jednom jedinom predmetu koji je vodio za ratište oko Sarajeva, uključujući to i Karadžića i Mladića i druge visoke oficire Vojske Republike Srpske, ni jednim slovom nije pomenuo ništa slično. I nema navodnog snajperskog turizma u Haškoj arhivi, potvrdio je to za britanski BBC glavni tužilac Serge Brammertz. Isti medij prenosi i stav britanskih specijalnih snaga koje su službovale u ratnom Sarajevu. Optužbe su okarakterisane kao urbani mit. Uzalud sve, italijanski aktivista Eci Gavaceni na osnovama Zupanićevog i Zajcovog uratka pred tužilaštvom u Milanu pokrenuo je tužbu. I jedva dočekao Domagoj Margetić, kontroverzni i presuđivani hrvatski malo novinar, malo političar i malo više saradnik SOE. Iz arhiva je izvukao ratnu fotografiju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kada je kao novinar obilazio ratišta oko Sarajeva, srpskog predsjednika optužio kao učesnika navodnog sarajevskog safarija i pripremio teren za višemilijonsku kontratužbu. Sjećate se, vodili postupak da sam bio u okolini Srebrenice, gdje nikad nisam bio u to vreme. I to su zvanično vodili u Sarajevu postupak dok nisu odustali od toga i tako dalje. I svaki put je tako. I svaki put je to potrebno kada je važno da se nešto u Srbiji sruši.
Povampirili su se i pojedini Srbima hronično naklonjeni mediji, prvenstveno iz Italije, Njemačke, Velike Britanije. Utrkuju se i dodatno konstruišu. Od kolega veterana i prozvanih institucija naizmjenično stižu im demanti, ali ne odustaju. Važno je da izmislite nešto. U moru informacija koja jednu drugu potire, ostaje ona koja je najpikantnija. A kud ćete veću monstruoznost? Senzacionalistička propaganda javlja se kad god je sarajevskim vlastima potrebno da skrenu pažnju sa skandala i afera, poput Jablanice, Doma starih u Tuzli ili monstruoznog seksualnog iskorišćavanja maloljetnica. Priču šire kada na geopolitičkom planu počinju da gube. A Zupanić i Zajc, da su zaista željeli da snime na faktografiji zasnovan film o plaćanicima na BiH tlu, mogli su da se baziraju na Delićeve i Čengićeve miljenike, mudžahedine koji su ritualno nemuslimanima odrobljivali glave, ili na NATO plaćanike koji su istresali 1000 tona bombi i osiromašenog uranijuma po srpskim domovima i nejači, ili na sarajevsku terorističku jedinicu Ševe koja je ubijala srpske djevojčice i babe u Crnini. Za to plaćaništvo su mogli dokaza da prikupe na pretek.